ngasimak laiba phibam si political uncertainty oiba situation si masi manglam chate yenguragadi khoigi national leaders sing haiba tare BJP gi makoina yamna ijat taujaba BJP gi double engine ni aina khoigi GGG ena makoigi spokesperson amadasu MP amadasu worker amadasu Delhi gi midani bu hargadi khoigi state singna ji harga khurumbaduna makoina taungba taurabra ngasi phawba method tagi sahi ani father si phawba makoina sanar policy sina aroibada khoigi Manipur gi assembly si dissolve tauraga PR gumba thamaga makoina taungba taungai gi plan silakpra haibaduni khale isi kai gi noi matamda sai gi khoi murupsing na saibuna 11 hour da lan manung da lan gi channa mangjin tharamaga that is surrender oiribra natagana sacrifice to ibra Manipur CM na tauriba lisa chaina questionable oireba that means that too at the advice of the central BJP gi leaders singa maduna akhoi future CM laibak thiganeba masi tauhaidaba tawpham thoktaba amu oigadoi kali state ki BJP singi MLA sing minister singi makhoi gi pukjen khoijen tinadaba makhoi masengi thamoi sengnadaba karamnaba kalaknaba achau aram kalaknaba duna marmurga center na sumadugi khuthinjin bai khudong chaba lowbra haibdo oirongani kali madu lawhan da ngai ya mai singna hotnaba phai aina last hai janingi se ko if animated suspension or present rule in the larger interest of the people of Manipur hainatorga if suspended animation is imposed by the center, what will be the fate of the our village volunteers? Si ekhoi bhajana munna khangum sange matamje 11 hour ni ko loiram ni ko ekhoi gi sahi ani gi honrak pa se ekhoi gi village volunteers ke ase adu amasu khangan gadam ne ba state government must try to convince or inform the central government central leaders why the village volunteers comes out after the May 3rd 2023 have say koi khangan gadam ne ba kai gi hai matamda state ki force na as well as central ki laiba paramilitary central force lising humpuduna ngakpi dabadagi ngakpi bangam dabadagi life and personal liberty life and dignity do property do ngak bangam dabadagi village volunteers automatically thok da yadana thogak pani haiba se state ki authority na center da khangan ba phaiba adu khangan logdu targadi makhoi si unlawful ni illegal ni haina sum taw khibrar ge ekoi isa inau lising ke agi fet se manghan ngai khona ba se madu taw ba phatte aduna yam thuba matam da ekoi gi state ki functionaries sing government asina so as soon as possible center ki leaders sing da village volunteers are not illegal are not unlawful activists makhoi unlawful tawde in case if kanagman lana tawma that is another matter but for the purpose to safeguard the people of Manipur for the purpose of protection of the property of the state of Manipur makhoi si village volunteers sing chi makhoi chi aikoi gi laikai gi club ki volunteer gum am oina tit tawbiba resar oiba club ki association tawiduna like that adugum tit tawbi gadam ni haiba se aikoi khangan mam sange matam chana madui matam na lau da gadi aikoi gi isai nauk sing chi kai gumba ain kai ba mong da government na central government na PR lai ngai manung da taw pata gadi khwaidagi laibak thiba thawdo ma thokpa yai madu thon da ngai khona ba se state na matam chana khona bi wai wafam ji thamjare okay jayam nungai je thank you akoi gi hujik lai ba PR se lakki ta na gadi khungak pasing sigi marai bak se pujan thambi gi it's a big concern ora ka doi ne duna masi akoi khana ubagi kano to mayam lai duna gyara ga de khoi regular government se makan lakte ngai da na jaga akoi makhoi se kari thola khibno kari de hawra khibno si yam na moi tungda akai lakte na mai yam seng na khanghalo bagi ta ngai fada ba su lai re duga aro be jara bi da lakte ge oja hujiki akoi gi leiba ki damakte ne papung thambi ki akoi gi BJP Manipur Pradesh ki BJP ge koi ki president masamung thambi ki bise koi paumi sing da dum leiba ki khalla kan step down to bun hai pot se thami sida mayam china akoi gi leiri ba koi gi council minister haiba tare BJP ki su adum masida akoi gi leiba ki su si ki khalla kan da masida ki khalla kan da punna to ba wafam se thami ado ra gadi mayam china adum akoi gi yamna mayam gi ba consensus oi ba haiba tare decision na huji akoi gi approval se loba ngam da be pot sin leiri adu tare leiba ki tabak ta khan bu oi tare gadi mayam sida gi akoi gi matik cha ba se koi na mayam loin mai yana ra matung da ma puthora kadra habe pot se dum tha jara ga leimni masida manung ki da yamna
kano tawrakanda matam lawrakanda khoi ne puthokpa ngamdabe pot amasu leide haiba tare swai gi matang seida khoi gi power mongering goina khoi hana degi su kai begi pot se leide bani adu taraga di sida tawraga sigi irang da leirabra haiba pot si masu lai haiba tare khoi gi legislator sing sina marai ba nungsibagi issue sida step down tawbo oiraga di khoi marak sidagi ama puthorakka matam changdra num puthorakpa yan possibility sudum lai why took so long kamai thambini oja se han bada khoi gi अखोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ओइबिरबा हौजोक जिकना केयरटेकर ओइबिरिबा श्री नोंथोंबम बिरेन सिंह महाकना रिजाइन तौबसे चीफ मिनिस्टर ओइबदगी लाइबाकी खनबनी हाइबा तारगदी मदु खिदंग चानदब्रा हाइना खल्ली महाकना मणिपुर बु नुंगसीबा मरमद मरैबाकीदमक्ता खनबा तारमगदी यामना ngaliङैदा रिजाइन तौफम थोकप्रा हाइना खले मरमदी ngasi मी चनी याखैगी मथक्ता पिख्रब आंगां था निपानगी आंगां यावना नुपी नुपा मसा सात्रा सात्री मरा लेजबदबा इनोसेंट क्या सीख्रब मतुंग मी लिसिंग हुफुगी मथक्ता मयुम मकई लेत्रना लम्हांगदना रिलीफ कैम्पदा रिफ्यूजी अमगी फिवम द हिंगबा रिलीफ कैम्प लेदना लेबो वामलकपदगी सुइसाइड तौदना मी क्या सीख्रबा अदुगी मतुंगदा हौजिक रिजाइन तौबाइबसे लेबाकी खनबो ओइरमगदी थमोय सेंगना खनबो ओइरमगदी यामना थेंगमल हाइना खले अखोई political party खेनजरगसु मणिपुर नुक्सीबसिदी एनी अखोई लेमिनैबा ngasi फमिबा अखोई पेनेलिस्टिंग अमदी एंकर इसामक नत्र मणिपुर से खुंदामिनैबा अखोई खुदिमक्से मणिपुर नुक्सीगनेब मरमदी मणिपुर तंगदु लेताबा शांति लेबा चौखटपा यामना इंगतपा स्टेट अमने हाइबसे अखोइना मपानगी स्टेट सिंगी ममांगदा उच्चनिंगेब चौथोकचनिंगेब दुंगासीदी मणिपुर से तंगदु लेतादबा अमु ओहनबसे कनानो ओहलिबनो से कोइ मन खंदम चंगे ngasi chronological खिदंग अखोइ नैनदबा याते मरमदी यामना तमथीरबा violence अमा मणिपुर की हिस्ट्री दा ख्वाइदगी तमथीरबा मतम अमगी सही तरेट खुंताकपदा थोखिबा अदुदगी हेना तमथी हाइना लौनरिबा 2023 की मे की तांग अहुमदगी थोखिबा violence से मसी हेक थोकप नोंगानबगा तांग मरीदा नुमिदांग वायम की पुंग तरेट मुताबा मतमदा मणिपुर दा आर्टिकल 355 चटनरे हाइना लोकल मीडिया सिंग खरदगी मदुगी order do थादुर अमेबा अदुबो within a fraction of seconds yam thuna muthat khiyab akhoi dum khange o kainom bi tawre manipur government da natagana manipur gi praja singda india gi palib lengak asina center gi lengak asina namthak tawribra nataga manipur government na manipur praja da namthak tawribra kainom di leidore khalaga samam na leiyeba ikui kui daba khara leiraga tha dum kiloi salam dai do eramgani khoigi Unified Command की चेयरमैन सी स्टेट अदुगी चीफ मिनिस्टर न पाइबदो मणिपुर स्टेट की ओइनदी चीफ मिनिस्टर मसादगी साइन तौरगा मसागी यूनिफाइड कमांड से मसीगी चेयरमैन से अतोपा एक्स ब्यूरोक्रेट ऑफिसर मदा हाइबतारे पिथोखिबने रिटायर होइबा आईएएस ऑफिसर दा कुलदीप सिंह कोबम दा पिथोगा सिनेदोखरे दैट टू मागे याबा यावरगा अदुदगी अमका माकी security advisor ने ना मांगोंदा education security advisor मको ओइक्रे मागी मतकता state अमगी proper government अमा मसागी majority लेना proper government अमा लेरिबा अदुदा अतोपा मायुक नबा opposition की political party सिंगी अदुंबा लाक्तना मसिंग यामी याम दी हाइबी question सुबले लेतबा absolute majority फंगदना government अमा लेरिंगे मनुंग दुदा बो unified command लौथोक पिखिबनी सिन दोखिबनी अदुगा security advisor थमक पने अदुदगी हानगी former chief minister हाइबे तारे हौजमक ओइद्रबनिना acting caretaker ओइरबनिना आई लाना कोतबदी नुंगाइतबगिनि हाइजरेसी with due respect chief minister ओएम्ब बिरेनसिना दिल्ली जलरगा ताहा ता हलक पकांदा एयरपोर्ट ता महागना
tamgi sina aibu senero haire chingina amit sana senarani hayore na mana thamgi wafam je ngasi ekhoi manipur praja sing kaurum moina khalle adudagi ikoi kuidabda maka som laibada even manipur ki kajin ka Imphal Mayon Haibitare, Mayon Jogadaba Kajiktan Arabani, within 15 kilometers ki maya de yoba, Kautruk Iba Zagada, Adumaba, drone bombing Tore Hypermatamda, drone bombing is Zagada, Birin, Satki Hypermatamda, Sangak from the Gihalalakre, Center the Gitsapayaru, and Halapaji, 0 kilometer, Nangsapayaru in Halakrabasi, Kangabane, Halakribane, Kautruk Jona, Mang Masagi, Imphal dagi yam thap of a kilometer, 15-20 mafam da Satantrabane. Masigi matakta amaka haujik ikui kuidab da ngarang han that tenda assembly phamani harba matamda congress na no confidence motion tharani haiba congress na no confidence motion thagani haiba sidi congress ki manga khak asina sarkar semba ngangbani haina no confidence thagani haiba natte ba no confidence motion thagadi subsoi jo da manipur balance ki matang da assembly da debate tongna assembly da ware ba malorani haibi da muktane ba mamde mamang da so congress amadi india bloc na prime minister narendra modi na parliament da wam phungang da no confidence har matung da prime minister modi wangang hale ba adu mind tok da na manipur da so minute taraga ma thoi ka ki assembly phang khiye ba mamang gi da madugi history record to guinness record chan ga da thugai raga manipur gi issue se phajana khanna ngai da mukta no confidence motion tha sin hairu bane ba adu bo na kallam da di masagi kaining tauraba ekhoi thangjing aruba haiba tare thangjing aruba si khutna pai matamda ninghai ga dorba phibam da leiramba makhoi gi party manung gi oibanina madu soi de ki kairani no confidence person da maithirani khangbadagi makhoi gi center gi leader singa plot tongna bayai adu masana no walling de resign tawne mangna thamoi sengna manipur bu nuksibo magadi resign tawgi mohta floor test ma bu nuksiba mi kya le ya ba mi kya le ya da mi kya le se manipa thongna thenganga damne ba tang ni panda mahangna chief minister ki bangloda magi support to MLA minister sing cabinet sing ko matamda subna gi tarama pal haibra kunma thoi haibra subject to correction kunma thoi de hendra mal sikhang present oi haiba duda mark minority tare na khalaga delhi da charter flight tonga question chelaga delhi da gi ngasai gi bjp spokesperson oi ba mp assembly pata siga loine laga governor da resignation pi bane adu oi bata ga di political drama gi manung do drama ama toba drama gi manung do drama ama toba manipur praja da pinning ba message kari no haiba du ne ba manipur praja na ngasi amaka haujik so amaka samam na li ba se haujik si still assembly mi pham si hanjak ki si tha taruk ki manung de assembly pham ba si pham da bata ga di constitutional breakdown leiwe na tagana madu ko assembly hingre haina logani ha bi constitution mi ek sing na piri bane ba madu gi chana kango na du thugai raga ngasi assembly gi matam loira ba pham ga matam loira ba sibau da nahan governor gi office ta gi ha tare chief minister oyamba birena resign to accept tawre mabu caretaker oina anoba sema makhandri paudi caretaker khallere ani shuba subsequent order amadana assembly kaurambado governor na ai amaka nannen boy nena satna roi hana law thokre even governor masana thopu order mu masana nannen boy nena legally da yamna technically yam phasada lona bai betare man recall tore natagan madu cancel tore haibe mota nannen boy di aina subya ya da channa daba amagum londa sijine madu maksu ko unconstitutional ba illegal ba terminology amani haina ilog da ngamoy legal gi perspective te yengba matabra sumai tawraga nasi bawba si moy government ama semba ngamdre ba why makoi masen gi nahan da gi sahi kya mapo makhau pung lomba thambal salingi da akhoi gi yai power si nong churing da nga power damni aina koi chong amaga ngasi leikan gi thambal oirabraba masi leina ki labraba ising gi thambal oidrabraba bjp gi national leader sing na ngasi makoi gi state ki problem si moina paliba hawjik so bjp na majority oiriba sida anauba chief minister ma puthoga democracy gi wan thok na henba ngamda bai sa tak sing na makidi makoi khrana manipur irang asida khudong chab lorga manipur da top moi policy ma tawgadoba mala eba aduna takpadi hawje ekhoi gi ngasi phawbadi yengo manipur gi chief minister leite
hoi caretaker thamba sidi sit ama chumna sum maming gi thamdaba yadaba gi ni proper government am laita MLA sing gi kai phium la lairi minister sing kai phium la lairi makoi minister oidre haujik se adu MLA sing di oiri ne layam gani masida tasena maki chap chaba president rule haiba mapung oi badu salai bra haibadi natagana animated suspension haina interim oiba measure amani president rule gi bra sam apikpa ahan bagi interim arrangement amani president rule ni akogi suspended animation haiba si jo president rule magni masi tawribra haiba su prasada khangande that means confusion gi state ta thamba se masi makoi gi maram jat oin tawe mamang da makhtang side tok jaram ge BJP ki spokesperson singna ngasi gi phamliba media mafam sida su atop sing da su khobom thang yam ngangki aikoi gi honorable MP Rabi mon da pho karim na biki Manipur da article 355 chanare have si aikoi gi professor Bimol MP Bimol khangbiram dramane ngangki ba BJP gi spokesperson ni have singna aduga Manipur gi chief minister on birena de assembly da article 355 chanade other topology chanade other thoidra haina mana khum khieba ko sumaina tawdana aikoi gi makoi masen gi within the party da phawba spokesperson ama chief minister na ama MLA na ama minister ama sumaina mon manada ba tawbana praja da ngasi awab sirale adna aina ahan round da appeal dam janing basire yam athuba matam da solution ama puraga proper government ama Manipur da thambai se congress ki apamne okay sa yam nungai je koi constitution ki mandate ki matugina PR se lakadra haina koi ngarang de ge expect se tawrakan da post leibini kai no da koi gi 6 month man leira kan da haiba tare article 147 6 month gap leira kan da koi assembly phamba gi port si last year gi August 12 tani koi gi last sitting se koi gi adjourn taw kip se du iraga di ngasi se oi basi la kano tawraga di PR gi provision se dum lakada hai post leibni masi ojana sui panbi gi yamna confusion state ma se violate तो बदु तुम ओइदुरी नि स्टेट नद्रगा दि तुना कंफ्यूजन पोट लैरि बसु यामना मयक सेंगब सु सेंगनिंग बु अपाम दसु जान थामी याम नुंगाइ जै ओजा गिदम लाक्तिगे ओजा मसे अखोन हुजि अमा एनी खनबा मतम सिदा हौजिक फावबदा अखोइना मथौ तारिसे मणिपुर गी मियाम गिदम अखोगी बीजेपी मे बी बीजेपी मरक्ते एकदम ओरसु हैना तका कोइ चटमिनबे पार्टी म्याम लसे एनी कैटेगराइज पॉलिटिकल पार्टी म्याम लैति हम कोइ बैलेंसिंग कैपेबिलिटी लै भाई तारे पुन्ना मक्सिको कोइ एमएलए लैरि म्याम से पुन्ना पुरगा चटपा ngamba दुगम यामना मतिंग लैबा कनोदुमदी ओइदुरी दुग हंदक खलक तारगा मांग तारगा लैरि पोसी यामना अरुब पोट अमखलमे तराई तराइबा यामना कनोदि ओइदौरी मतिक चाबा हाइबा तारे मयाम के एक्सपेक्टेशन सु दुग पोट अमसु लैनि दुना यस अखोगी पॉलिटिकली कनो स्टडी अखोगी स्पेकुलेशन हाइबा तारे अदुम तौनर लाई हुजि हुजि की लैबा मरुइना ngarang handagi recently tholok pirang dagi speculation ngatne कोइन थमनरि से पॉलिटिक्स से हाइबा तारे तुना सस्पेंशन और अखोगी डिसोल्यूशन हाइ तारे कमाइना करी ओजागी कमाइना कोरतो माले सी पोसे खोय हौजिकी लैबा पोटसिदा थेंगबदा ngasi phawda haiba tare ko that 12 tagi 12 in lakpada ngasi phawba da hauji assembly tawai matam su leiroi haina khali adubu haigogi india gi politics da maroina BJP si koina khanmana ma tawthok phana me tawbadu da koi kramba mongda hauren gi du hayeng oiro hauren oiro ngarang oiro डेट बैक तनी खंगदे कई गुम तौरागा अमका इमरजेंसी असेंबली गा खुदक त कौरगा अखोगी तौरकद्रा मदु कंगारू कोर्ट कुंबा लिसट अमदि मखोय द लेदना तौहननिंगदबा प्रजागी डेमोक्रेसी द चटनदबा लमसट खरदि मखोयने हेक तौबनिना अखोय करी ओय कदोन हाइंगमदे अदु बोइना हाइजनिंग बसे हॉलिबर ओइनिंग बोरो तौबतबो अखोई कांग्रेस ना नो कॉन्फिडेंस थागनी हाइरुबदुदी चुमनगी थोगलिबा वायलेंस सि था तरान चही था कुनगनी थोइ सुरेबा सिदा अखोईगी मूवमेंट यादना यम वाना अखोईसी पुखरी मनुंगदा चपचला थंबदों लेपसिदा असेंबली दंगदं खन्नसे आइना मदुगी तेंजे यमख काप होबनेबा मदुदा मखोई मसेन दगे सै कीनदना तौखरे दुगा होय लाइबक थिबा होजि सिमिसर न मसाना डिजाइन तौरे अदुबु मांगना सो अमका प्रॉपर गाइड अमा सेंबी रंभम थोकप्रा अनौब गवर्नमेंट अमा अथुबदा पीपल की ओइबा गवर्नमेंट अमा मदु अथुब पॉलिटिकल पार्टी दे नते मागी विथिन द पॉलिटिकल पार्टी दगी मागी मेजॉरिटी मसिंग लैबनिना हाइदि मागी फेवर द मेजॉरिटी ओइजद्रगसु बीजेपी आइबो पॉलिटिकल पार्टी दे मसिंग हम लैरि हाइबनिदा अदु तहौद्रब्रा माना मतम साना गवर्नमेंट अखोई गवर्नर दा एडवाइस तौदब्रा
ꯀꯩꯅꯣꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯦꯛꯁ ꯋꯥꯏ ꯖꯦꯠ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯒꯕꯔꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯗꯕꯤꯗ ꯏꯟ ꯀꯦꯁ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯁꯄꯦꯟꯗꯦꯗ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯏꯗꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯣꯛ ꯆꯨꯡꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤ나 ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ sacrifice ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ chief ministerial candidate ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯃꯥꯟꯅ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯐꯤꯔꯦꯞꯇꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯃꯥꯟꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣ ꯀꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯆꯦꯜꯂꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯧꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯂꯦꯞꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯛ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯂꯦꯞꯀꯗꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯣꯛꯅ ꯌꯥꯝ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯌꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯒꯤꯇꯥꯖꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯨꯝꯐꯨ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯃꯝꯗꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯁꯨꯅ ꯈꯪꯖꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯊꯥ 22ꯁꯤꯗ MLA ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯕꯗꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯚꯣꯇꯔ 10,000-1,000 ꯃꯅꯨꯡꯗ 8,000-9,000 ꯄꯤꯔ ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯋꯥꯁ MLA ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯥ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗꯨꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ member of the legislative assembly asigi member oikra ma manipur bu kajin koyagi manipur ki kajin koya amda atik ana asok aban thokpa matam da madugi chaina phangadam nebo mangoda aduna MLA sing de swai ge ba MLA nupi sing de su nupi angang ida tamthi bali chat torga mi hathi na hathokpa matam da condemn to bungam MLA thok de sing sibu karam aina no bai koi hojikte aina prajada आई सी पोलिटिकल पार्टी की वानते पार्टी होइना हाइजरोय एनी इन केस कईगुंबा इलेक्शन लाखपा तारगदी इलेक्शन तौ मतमदा प्रजा की सेंटिमेंट खंगबा प्रजा के तोना तिनरगा चतपा मी थागत पियो एखोय प्रजा दसो एखोय प्रजा आई सा दसो वारोजे एखोय प्रजा सिंगसु मतिक चाबा म्यूट खनबगी वाखल लोजे तोथोगा सुमनगी लुपा संवा सपीदा लुपा लिसिंगा एखोय ngaurga layeba अन एमएलए हुंफुसी मनुंग येंगो हुंफुसी मनुंग MLA मा लाइबक थिबदे लेखिद्रे याखै मापन लेरे याखै मापन सिगी मनुंगा कुकी की MLA कुकी की बीजेपी के पी अदुगी कुकी MLA तरा खाइदो खजे 49 लेरे 49 सि मनुंगा कांग्रेस मंगा खाइदो खजे 44 लेरे 44 सिगी मनुंगा 21 दु नहान चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट मीटिंग कौदा प्रेसिडेंट होय रे 44 मनुंगा कुमाथो गाइदो के कुलुम दो लेरे कुलुम दो सिगी मनुंगा चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट सिबु तरा ताना रबरबा मकोई अम्मनी ना सैक्रिफाइस तौरगा मकोई अम्मनी दे थोप कई काईगेबा असुक सांगना प्रजादा उटपे याबु उलेने कुइरिने था कुन गनि तो उटपे से पेंद्र ना हौजी अमका सस्पेंडेड एनिमेशन थमदना PR चलाइदना मणिपुर प्रजा से वाहन गाय बतारगदी नदे मकोई ने पिनिंगिबा मेसेज करिनो मणिपुर प्रजा मकोई ने शक्ति पाइरे मकोई की मतुंग द बेकिंग दा पैसा की मसल पावर की व्हाटएवर लेरे हाइना सुम तो बतारगदी अदुदि प्रजा दम थमोई शोकनेबा प्रजा दम थमोई शोकनेबा प्रजा द वनमलिसे इट्स टू मच हेनमलेबा नकोई चुंगसिनरगा नकोई की मरक्तगी यूनानिमस ओइना अमदी कंसेंसस ओइबा कैंडिडेट न पुथोगा अतुबदा नकोई सरकार सेमगा नोई पायोबा एकोई कांग्रेस ला पाइगे दौ नतेबा नकोई पाइबिरोबा नकोई पाइरगा मदुगी लीडरशिप मखादा ngasi तंजु लेता दबा शांति लेतिबा ngasi ge एकोई की नोंगी सरा अनि सुन साब ngमदबा मी कया इम्फाल दगी गुवाहाटी दान चतपा मतमदा लुपा लिसिंग तरा त्रांवा की फ्लाइट की कन चतसे मसिदि चलन बिरनोबा मणिपुर दगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तालिबा कांगु से तानबा यारोय मदो एट एनी कोस्ट हाइना थेंगबा गंबा चीफ मिनिस्टर मा लीडर मा नकोई पुथोपिरोबा मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सब चन गाकनी मणिपुर की इमोशनल इंटीग्रिटी फजना मेंटेन तौगनी मणिपुर सेकुलर ओइबा अखोई मियंग अमदि येंगनी जात बिजात अनियम ओवांग सक कुचु लारबी इना कुनबा संग लेबा लेतबा सुगन खलोय
aduga samana yenga ga haida khonjan bangam ga da mung oigedam ne haugi manipur gi luiba tanja se sima khaktung haije ge kari gumba animated suspension oigera natragana sapsaba aikogi full power oiba constitutional breakdown tawre gaina permanent oiba hayeng angsit aikogi parliament puthuaga PR si chalai re gaina prime minister laga tawduna tawkhragadi madugi khudong chabalorga kanagumba khrana manipur si mache tanangai tawkhiba targadi madugi responsibility kanan oigedage an aikoi animated suspension oigera any form of regular government le hogdaba se aikoi goina laibak thibo oiganeba an regular government thamngai honaba se haugi laiba present ruling da BJP da support toiba BJP amade BJP da support toiba BJP khakta te khoi aije ningi se NPP oigera NPF oigera JDU oigera nakoi gi individual capacity da nakoi gi cabinet minister natraga chief minister tanabagi natraga ai gi kendra da minister oikidore na kalak pagi wakhandu thadu aga ma ai have to thadu kathok sacrifice tawse hauji te ko manipur kan da yadi ne lep kadam ne hauji phogi stage da manipur kan da yadi hai bu akhal lo chil laita ga di na koi na takta praja na susoi joi da ke athu da paratam bi ra kan okay ja yam ngai je ko moi me am rak se ge khoi gi yana ba pura kan regular government chi form ta hong da ba ko gi PR si chalai dring kan da malu to hoga da bun ha athu ba da to hoga da bani ja yam ngai je do ko hujik thoi ba constitutional crisis se masi ke who will be responsible for this ai oza gi